Bichabela Yuchabanere Sukile o Alquila y Ambalocana, Yuhel tal, güey, tu chico el tele Yucatán, ni por ali que le camicone, tu rakbin, ya que ese, dile que Bela, ojalá Chilucatán, Mauricio Vila dos Albin, y Chilupe Shimbal, meya, tu cajil Santa Elena, tus ojel Bill, y en Beta Lugele, Cuchili, tus cubichos, a que Macobo, Centro de Salud, tu cajil Santa Elena, ojel Tanile, le caste tentale, Anca Chawets, Octunum, Capel Jabil Beilo, de lo Honkatun, tu acujoletie, Centro de Salud, Motopata, Yocomaco, Beslay. Ya no vete el tumbenil, Cuzoco, Renetak, Partia, Luge, Captula, Tumen, Cuchilo, Meyahilo, Betabi, Meyah Beta, Antinahilo, Ucaba certificados de vivienda, Cuzoco, Cup, Nuculilo, Timaco, Tileucaba, programa peso a peso, Cubashan, Ti 800 un culul, Haas, Te Beshan 500 un culul. Pichi 200 upel kuchil chi le laute lu pakik mako tu yotocho uti altunshan uyanti ko bin le kan nukcha ke le che obo ushla bash lo tu beta te tu kahil Santa Elena tunshan hel kaui kerskelo tu kahil tikul tak patel kup anta hil tu no hochkolel tanu masik talamil yo le kohan ilianti yo le cancero Maria Máxima Chulimte le tie Chaluyanta le anta tsabale anta hilti beilo ojalá chiluka tanta nutsik anta hil ti kolelo ku binuchauts ako te tu nahil hospital oran tu kahil ho tu kashantale tak 794 un tulule nukuchkoelo tanutsabal anta hil tioba lak intanto menuichang Manuel de Jesús mo ukan etelu paleti Saúl Humberto letie tsoktum man wahip el jabo kaha kutsabalti le u kahti le kohanil hela Beshan en usaba de 2,000 pesos, le cancho capel winalil capel mes, y tele gutzocole, y en usaba ti ichirupe winalil le en abarran, como ti despensas de lo te lo yantal bin, le correlo yantio le talamil gela. La lite tu no holel yucatano, tu mektan kahil ti kul, tu comisaria y pustunich, te tu shano, yanton upetum upecuchili malo, utskinta le tie Centro de Salud, Gelo, Chile, Bucatano, Yusquinta, lo tiene Quino, Gelo, Mana, un pelo $1,000,000, un pelo 400,000 pesos, tu tojolta, le tie Yusquinta, le Centro de Salud, 4,400 maco cajak tu cajil pustunich, un petile Yanuchukik tak 52, un pele Centro de Salud con Uskin Bill, y en tojolik 86, $1,000,000. Ujol popilo mola el tojolal, Mauricio Sabri Vivas, cuya le quete le suto kilo gelo bati le quino va, 17 un pele tan Uskin tali, Jeshobilikesh gelo, gel tumen junta le cuchi el Centro de Salud, tu cajil pustunich, comisaría tikul. La leyenda tu cajil peto, le tiene tu cato, tu halachi Yucatán, ma bin sen uch, nach in Yakiloba, Kati uskinta kusasil kunta le tie nahil kujo, le tie gela, tzoktung manal 220 jabo, yanti le iglesia gela Nuestra Señora de la Asunción de tu cajil peto, beito nos ocupata albine, le tite lucajba, le tie uchani le ka. Te tu kahil postunchilo kata ti ojalá chilo kata Mauricio Vila dosal ka uskinta que le tie kuchil gelo tu jabe 1799 beta le nahil ku tu shangela uyunkinil holintik le kuchilo párroco Javier Jesús Castillo Domínguez kunip oltik shan yola le tie antas beta bilo beitu shante lu binimako te kup olal kunu beto te tu nahil ku tu kahil peto Ulag bajlop tu na chaholtan mapatanche beilo utsabal bakon altili pala lobo le tie martes beila kahtung utsabal yanukahli tan utsabal ti pala lo yan mehem pala yash yan uyash bakunati pala yan 5 tak 11 hab pala lo nayantio 12 tak 17 ti kahak ti 14 upele mektan kahilo municipio bitsa kohelbi molay toh ola el secretario de salud yash bakuna Pfizero tia mehem pala 5 tak 11 haptio tu kahilo temoson tsukakap uku shokchele del telchak pueblo ukapele tia palalo yan 12 tak 14 haptio uyosh el shanti le pala yan 15 tak 17 lelo tu kahilo motul chemash temoson tsukakap tishkokop akanke te kotinu muna chichimila yetel mama jueves te kutsabil tu kahilo uku shokchel telchak pueblo jueves y viernes temoson yetel tsukakap tashan utsablo takmukilo martes miércoles temoson tsukakap martes jueves tak motulet el chemashite miércoles jueves tu kahilo tu shantishkokop akanke te koitel tinum tu shanusabale ant bakuna heloba kuyala timako kapata kubino tu shantelo
Veinte noche le vas en 50 hualquila o mi kilebas samale no la bajo, can yo el tal, oye, tu chiculil tele yucatán.